Ovo što ja radim je veoma opasno, snimam se na ulici dok hodam u Nairobiju i vjerovatno se pitate zašto je to uopšte opasno, ali prije nego što sam ja došla ovdje, ja sam tako malo istraživala o ovom gradu i čitala sam da je ovaj grad veoma opasan, da su krađe česte i da ne treba ići sam. Međutim, ja sam pomislila, pa dobro, tako je i u većim evropskim gradovima, koja je razlika, mislim mogu me i u Parizu opljačkati, što ne bi i ovdje. Međutim, onda sam počela malo više da istražujem i shvatila sam da ljudi ovdje žive na rubu egzistencije i kradu jer moraju da bi preživjeli. I krađe su veoma česte i zato bogati ljudi ovdje ne hodaju ulicama nego svugdje idu autom. Također nikako ne otvaraju prozore od auta jer vrlo često mogu da vas pokradu dok čekate na semaforu. A ja sam ovdje hodala pješke i to sa aparatom, iako sam se plašila da mi neko neće ščepati aparat. Međutim, iskreno da vam kažem, ništa se nije desilo, ljudi čak nisu ni obraćali pažnju na mene. Ali ja sam hodila samo 15 minuta za ovih 5 dana koliko sam bila u Nairobiju, tako da ne mogu vam ni reći koliko je to zapravo istina ili ne.